Yanko Anigyee mu ensemu yebo ede ewremu Anigyee mu ensemu yamepa edwoada Easter edwoada fufu party ye de hyehye so na kumase de no nyamepa memeneda na afi ne dwoada so no kokomlemle ye nim heya ye de fufu party ahyehye so na mu nsem ya boni nyina boa tese fufu na egu awrem ye de bro Fufu party, chin. Yewuhia ene wasanka. Ebusia 1st of April dear. Ye ba the painting kaya den kwan, the painting kwan ti share yen. Ewo multimedia focus. E joy e femenim kwa. Enye yira kwan yo. Eno ani se won wasanka. Na waba, na bedu fufu. Fufu ga na wo pe de ne kwan dey. Ene yen kwan akokonda so. Ana se wo pe bulabulu aban kwan kate kwan. Oh, me don't let off dry. Nya me ya duma 1st April. Easter Monday, me chewo. So you me no better say fufu ni e diamond. Iti ya brantem. Anopa no so pepe. That is ya shasye. Kan wo na bra. Easter Monday, fufu party. Chin. Man restaurant in the BMO. How are you? Where you are? Where you are? Where you are? How are you? Where you are? Where you are? How are you? AdomTV, you want to Yenyina wesuna kase de bremo enne enwumre yemfa ne nyina emra na wie diam gyeso ye obidum bie edukumi nyame pa ye be sanso hyem ye mo bibia afihia pa na edwoada fufu party yenyina ye nhia yakra mo nyina bye bye.